Hello friend, welcome back to my channel. Iko na hadi tinikay ang to tamo songnay ang freeze klugi nai mani oro freeze tongo mo fish chicken botongo sombai siti saplok jak mia python mani okay yagolok he derso khakjak tongo barini yagolok he iko moso okay o moso no sugi tam songnani wan sugi tongkha hangke faidi ang norong phnuk nai do hangke ang wan suka muya wan dru songsinai iko muya wan dru omo oro nai moso bai som subjak oro muya ori sinai tabo iko tegro jauh songjak oke omo tai serap satong he rice hulnai yak ulok he oro risum pai thabo risum renai kisa nai jong dido hingke bayap song ani rice powder pai thangka hingke iko noromo hai powder rakhai iko dry rice powder hulka misi yawi iko mo awandru sompru roko rinani iko dawi narakhai iko rice flour iko kita oro rice flour nai sasa iko ya ulor tui kutung nai iko mo tui kutung hot water hai ke oro ko isinai oro isinai tung mani kamu hasil di sana ya ki parlok khasi nga kwa ban ong ya ki ba kwa ban tip uni udai jhur lungse udai lungse uba thiang nangta ni phon chwayak ya lungse ni kumba hap boil nangta ngijiar ya pa nangta ngi set biang ngi set ngi ai hangne kini kinong tripura ki set kumne ki ai hangne da bat utung tap so mangken bat ki tung ki barit ngila ber hangne bat nangta hadin teliat yau khau babah bas mabang nangta andala jan'i ngan sateliat ya rensun bat ngan sa ai rensun hangni te uni udei u chur tripura ki ong ya uni jenta ki ong ya kumkini ki jenta ki ong awandru muya awandru pet kumni suki kinsa kanika kan salong sbo bat kalas mabang bha bat long lasma tungtap pet suki kala jan sbo te paralok parjok uni udei u awandru ujhur tripura udei ulung sit ubat thiang shani ki long ki bang bhayo ulung sit te ki set bunjai ki set chakhoi ki set ke ngan sapen phi hadin ro
sanang page mo te ngurun sun pen bala dep side te para lo ngam ai no onurun sun bala dep dung wow smabang bang baha ban bam kum ni bam kai ru long ban bam bat kaja ru long nang ta nila ban bam bat dok hasdi bat ki juhus di bat kaja akum tahi te uni ulai ngan off no ya flame te ngan tap no nas kutung banga ong ya fi pe uni ude buat uni ngala saj bha ngala ai lang tu ken ude uni ken te parlok parjor pe uni ubindi ngan sa set swaban bamja ngan sa sedi nang ta ngan penkut no ya ka video jonga da ka bangan bam da uni u watermelon pe parlok parjor chani se trupra ni jing shit jing klum te parlok pitip chani se trupra jing shit te nai batai su umla su ban batai namar ni ga jing shit te ngamla su ban batai te thrai kala mantak singi kala don hi si saupusan degree te ni jing shit te swabangan penkut ya ka video jonga ngan bam no da uni watermelon pet uni watermelon namar basit palat chani te hab bam kum kini ki fruit ki badon ki babun ka na kata kadaw long bangin la ban ayu ka met ban kam kumnungan batay ngam nang suban batay long kajing shit kala ki usa du sakli tela dangi sum ru nga ngam sngo per kaju hi kalong te paralok parjor shani se tripura kajing shit tela palat sate sa selong Meghalaya sabatai mo kalong kumno te ngan swabangan penkut ya video ngan EF pe ngam bam yo ni watermelon ladang bam kum kini gi kenja fruit ki ba bun te kamet jungi de kan long ka ba peja bat ngin la ban ya bakan la ban ya dan na kini gi jing kluj ndeng te ngatharai fi baro pila kum nungan ong ban yanga phi kham nang ban batai bat ban yanga pitip bhai sapang kini ki te ngala subatai te mentak sengi jing kluj temla suban batai hangni hatripura paralok parajon te sateisa Meghalaya jongiru kebun kecaka bakluj na takadaw ni habban yada ya kamet kapat da ka bangi syong habatengen da ka ngin di sibun bat ngin ladang yo ngin bam ya ki fruit ki babon te ngin ka te tang sipang haban di nang tangi haban syong jai namar ba kani ka pathei kala ingkhong kumno ngam la suban batai te tang kita hi kuble ya fiba ro nang ta sa subscribe ya ka channel jonga nang ta sa like and share ya ka channel jonga okay nang ta nakasnong ayu pipet ya ka channel jonga bat ya ka YouTube jonga sabatai okay bye bye